Katanar ka koi ka khia jaga sarkar jalla ka artarik ujleo arja arpoi kala pente begidan sanspa lai pu arngut ki bio thamai COVID-19 news pa khatwe ngut ki bakot but arpu sawngut ki bakhlad nagini ki bio thamai mta kasngi khatsawngut ki dene is Garo Hills district prangut na is Jantia Hills arspa iwe na is Khasi Hills khandrengut na North Garo Hills sabu sawngut na Ribhoi district arpunrengut na South Garo Hills hindrebu sawngut na South West Garo Hills khatsangut na South West Khasi Hills Kandai pungut na West Garo Hills, Kandrengut na West Jantia Hills, but Laipu prangut na West Khasi Hills district. Nagi bakod mentangasngi, Hindrengut kide na East Garo Hills, South Pulangut na East Jantia Hills, Laispa arpungut na East Khasi Hills, Shispa Sapu pra na Ribhoi district, Kadwengut na North Garo Hills, Hindrebusangut na South Garo Hills, Katsaungut na South West Garo Hills, Arpunyongut na South West Khasi Hills, Arpungut na West Garo Hills, Laipu Kandaingut na West Jantia Hills, but Katprangut na West Khasi Hills district. Nagi bakhlad mentangasngi arngut kide na East Jantia Hills, Khalangut na East Khasi Hills, Iwe na Ribhoi district, arngut na West Garo Hills, but Ndreungut na West Jantia Hills district. Hadu open mi agani ka khubor ka jala meglaya kala de life 2000 sanspa khandai phinyo tali ki positive case, Henry 1000 saus pa lai tali ki active case lani ki bidang don hapreng ki jing sumar, arpu khandai 1000 sanspa nyopu prangut ki blakot, but Ndreus pa khandrengut ki blakhlad no.